Anso se methang lamet lamchong thir klong nang ji pura Karbi long alo prek jam hawar long Karbi Medium School ing pupon lo. Lason thot si karlitang Chandra tiso Karbi Medium School ahem kimrang pon lo. Bangso hem prabjin pen nang ke patang pipa meji aphan lo Thanbang Rajen Ronghang Karbi long Autonomous Council Authority aphan towar kacholang. Lason si lakhaing ko rapho nilip constituency ke parlo inglong hawar along bihek thek amumar atuma phan joy ke pen mithang alam pen loke charli joy ke nang jipura sarihuti kalitang Chandra tiso Karbi Medium School ing puponlo lasi bangso school ahem non kimrang ponse RJ chilabomlo lasi prabjin pen nang papi pametha lapen anparta school along akinang sot naya son boundary wall drinking water facility electricity textbook notebook uniform pen kichinglok school along akinang do anason apora tengpen nang kipali edji aphan lo Thanbang Rajen Ronghang Karbi Autonomous Council Authority mate Karbi Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MAC Pabitra Rongpi lapen nilip education block board chairman George Rongpi atumaphan kachuning relam the chipaklang pon par bangke ni tum school bangke la pulo non ke mepikan lo kudang lo pulo te mepilo men school hem ngai rok mati engke aprang ke dak philang hem si do ekdom hem rurai an da lo lang lum chok pong ke lo than thai be sa do saminon bang school hem kanang le lo sami finishing bang tang te lang pasan kali lang actually ke pu smart ki do ma di san sloping san si tiar ni polo la tiar po mane tong thelang mane la pen sancha la ko drinking lang ki jun facility da ha nata kenang sot na vipinang nata mane totally masih vipinang da mangke kimia teng lo jo school ke daga 2015 में से दागा lang nili nang join 14 है school के nili चुकी वाला है हम से दागा lang दे पेन da so se si avesi la pusi jantan si jas है non school हम dolo ke non kinang lang mangke drinking water facility nang po la pen karen do nang po engke la toilet latrine nang po pen boundary wall nang po la pen ground teh dia sa subang pe klam pinang po la pen nitung ta kidu dam teh living po la quarter bang hai ni teacher quarter bang thik pinang te bepar po nan aprang si ke dorkar mai bang galo smartum barpi barso aphan bang ke thik pinang je la pen ko mola MDM aphan la kitun gidan hedi ki ala kitchen hai la phan nang je la long bisi kenang sad bang ke News report Karbi Long Live